kampuni iria tethairia aritwa gwita kuthomera nthiguru cia ome za Australia, Canada, UK, US, European countries na nthiguru nyingi muno tukethirwa twingaindi muciari na muritwa uria omba gwikia mwana we kuthomera nau. Na bumugaida bukamwira athithi atia mbere twikinya muritwa itwenda kwamba kwariria muciari muno nontu nwizi commitment enene sana kujukia mwana umwikia nthiguru ingi kuraja na aria uteantwa izi kwa itwamba kwariria muciari muno tukamuthithira ka guidance counseling and all that kenda ithirwa izi mwana we safe na batwi tukariria muciari then tukethwa twina meeting ingi na ndia muciari na mwana tukandiscuss course ira mwana akienda kuthithia kenda tumenya nthiguru ira enjaga kumwikia in terms of cost na kimbesa mbesa ira omba gwita tukamenya muciari mbesa ngana kwenda commit tukaba guide monka tukona skuru ira tukambiria ku apply na ndi twambiria application cha skuru jara maingi tu interact na muritwa mono. Yes. Na muciari eja muritwa bujukagia ritwa baba thirite form 4 immediately kana bu in a certain slot tujukagia kwambiria muritwa ro thirite form 4 bawi baraba kwenda gwita kuthithia degree nthiguru cia ome itwetheri nyo twina aritwa mimbi muritwa ro te qualified ta gwita kuthithia degree direct bakathithia diploma kana certificate nthiguru cia ome bachita pathway courses ija tuthithia diploma kana bridging courses aja Kenya kwa una ndi muritwa nyo kethirwa ati qualified direct gwita kuthithia degree nthiguru cia ome no tomojuka ya bando lakini tukambiria nandi na pathway o mwaka jomwe arafu nandi akendelea na degree lakini bando nthiguru ne ucia ome kwa akathithirio no inya pathway wa akathithirio no kwa batu tutitega mono ni grade ra muritwa gwete inyo aritwa ba D na ba D+ tubajuka ya bonde tukachwa the best option for them na tukabaikia nthiguru ucia ome kwa itiko makane grade ra mwana itiko makane grade ra mwana enyo tukamuchwira the best solution. Bora programs ziriko twethira twina programs cha nursing medicine IT courses twethira twina business courses twethira inya twina any course ira muritwa kwenda kuthithia no tutenda force muritwa athithia gintu za medicine na tuge warenda kuthithia engineering kwa twethira twina course chionde kintu kira kimata na ndeo twira cha medicine kwinthiguru iria tukwira icho njaga cha kuthithia medicine za Australia, Hungary, Malaysia, Switzerland na ndi tukwira nthiguru iria njaga kuthithia courses cha medicine twachoka twakwira iria njaga cha kuthithia nursing twachoka twakwira iria njaga cha kuthithia engineering na ndeo ugwacha mwana igwe kana muciari igwe gatwira ni ndi comfortable mwana okwetete Canada ndikwendeta Malaysia na ndi tuitana yo pole lakini cost chonde irio na chindhiguru akwindhiguru chondira tuitana chongogi tuita ngoge na ndhiguru around 17 na chonde china courses ira twenda na ira courses ira marketable na course ira mwana nyathithia course na au tuge mimbi akenda ochoka na Kenya bando ika make sense kuchoka Kenya na akethro akiona ngogi bado Kenya that is enda na ndi kuchoka yes na muchiari maybe akiza kibabu akeza murito akebo mu take through maybe some career guidance kana tabuthithagia na ndi muciari baba tukweza ofisi netu either Nairobi kana Meru bukeza na muritwa tukabwariria tukamenya na ndimbi mbere twenda kumenya imbi ukwenda gwita kuthithia then ugatwira nthiguru iri kwenda gwita kenda tukwira cost waigwa ti comfortable na cost ira twakonekera no tubatu tu either self sponsored no monka muciari either ready kuria fees na kuria any other expenses iri keza uria za Kenya ikwethera kwina relocation expenses iza kurera application skuru kurera visa kurera ndege na kurera accommodation bere murito mana itumika sure ena na aretete okara na tuka make sure etandera kuyantu baraba kamujukia kwa cost uchonde relocation cost no monka muciari ethero erende kuchirera arafu no monka nya wethero erende kurera mwana oku mwaka jumojo skuru na area ethero US kana UK kana Canada yes na ndi tuba guide
au musiari egwa ati comfortable maybe na skuru area ko range 2.5 million to 3.5 million per year tukama option enge maybe skuru area ko range between 500,000 to 900,000 twina options chionde ibo buga processor documents tuga gutetherio process documents gintu kiambere kira twambairia kiona ndi school application twarikia tuku discuss mantu wa cost na country tukambiria application ya skuru batu itu twagutetheria kuthithia application alafu tugakuguide na makaratasi jaraza kethirwa zagitawa za CV ibenda intobitawa statement of purpose muritu akiereza niki ukwenda gwita kuthomera Canada niki utikuthomera kwenu Kenya kwa skuru witienda ubera niki ukwenda gwita no kwa itubaguide ora bakandika statement of purposes tukabaguide gwen documentation thiri kwendeka batu nenkira document yu batu nandi tuka process application wa admission tukambiria nandi process visa tukakuguide documentation thiri ikethurigite wanare embassies different embassies chethro chena different requirement kwa itungaida moritwa na aciari no tukwe document imwe very sensitive aciari betawa ukona rimo muciari na kuraga gutunike na nikindamberia gwitwa taito na mwana getete kuthoma lakini in our African culture yetu anto baraba na are o mebaizi batwe anto ba Africa gintu kira tumba ku inherit ama gintu kira tumba kujokia kuma gya chiari yetu into za miunda inheritance yetu ithero mono miunda kwa wanari moyo ugitwe gintu za title deed atukwenda obonia mwana ore na ties na nja agachoka no ntubara batendete kuona witite otichokete benda withro witite kuthoma ochokete wina njenu wina njenu wina antu benu na nandi gintu ona tuwite document zeu document yeu ithero in between batwe na antu baraba embassy ikenda tubonia mwana uzo aciari bawe capable na kombo choka kwao athiria kuthoma although at the end of the day turenda na bubeta na ara bathoma na bagwata document iria legal cha kwithora bagita ngugi nau lakini ilasima tuonanie turiaza Kenya ateana bubetite kuthoma na bagachoka nandi visa niteja ni santo baingi muno na mantu ja embassy nambi maybe muchiari arare na utoria nkomba na mantu ja maybe tikana inya passport na ndini ya area bit easy ya maybe kuona kiri visa processing bodha bokitelia muchiari ati kiri visa processing batu tuto thithe ya visa process yonde like kuthithia application na ituthitha ya mbere muritwa eta kuthithia visa interview itumweza a lot of guidance on what to expect other than actually a country mwake which is US area muritwa eta physical interview area one-on-one witite ku interview imto na witu bangaida ora bageta guchokia biuria biu country ingi almost all of them bategweta in documents onenkanaira bageta bagashonko na document uchi kenda bona statement ebo tunenkerete bank ri bwatwira bwena fees ye mwana imaka na ni urongo when authority ya go contact bank na kino tutwira aciari tu please it is very very important kwithura we mtu mwetikikwa we tunenkera document uchi thura chiama no tubatwe na ndisa company no turemo kumenyethera ichiama lakini cheta na are embassy kamenya kethira ichiama kana ichiorongo na ndi ito guide on those documents na ito to submit a document you kumbere to submit to the tuchitegete bwega sana lazima bidronde na the full amount maybe of the entire course kana gwetate at least mwaka jomwe lazima withdraw ina fee ya mwaka jomwe mwana na withdraw ina living expenses ya mwaka jomwe mwana yes na babu bugashughulikira the party kithomo mwankana ara mwana agakaraka na iyonija muchiari nka make sure na ara mwana agakara ini ngachwa ari mbere mwana uma Kenya na nditha ira maybe agwata visewe na ndiro twambaira relocation process location process na ndi guchwira mwana wina agetokara ethiretite kuthithia degree ana baraba inge ba recommenda wa university ira twitana chongogi bakare ndene skuru
ni umwe na hostel cha skuru though nize na uwe ti hostel lakini nandi bethero bakare nyomba ire chi around skuru undergraduate no tobwa age lakini mtora witita kuthithia masters kana PhD bo ni antu banene no bakare ome skuru lakini ti recommenda mtu akara kuraja mono na skuru mongo at least umenyerie nthiguru ici yes alafu itwenda kubanenkera accommodation ire at least affordable for the first 1 year after that 1 year mwana itango gino tuibetika irogu itango gibethoma ona kugwata tubesa twawe na maisha zawe za kwambirio chentia no achentia accommodation kivyawe nande lakini no monka atwire nande accommodation irabo anchwirite oningo chentia to these and these other accommodation kenda twithiro twe monitor twemenya mwana we safe na ara twamuikiria kara no wa gukara alafu itwe twina community twina antu baba ingi mono aritobia tuba kuthomera in those countries kwa ibona ndi to keep in touch na bika community geto ikotwara na iria bobo keep in touch omwe wawe thiro ati sawa ibagutwira mantu jajau kwa tutereka iria mwana twithiro twinwe throughout the journey na muchiari akaria mwana ore akenda yes muchiari actually to recommenda mono especially ana bo be graduate ito process ira chiari visa kenda beta graduation chiana na de riu beta ku visit ana bao I know it is a bit expensive go to teba recommend abeta mono kana nya mwana ore akara akiza Kenya mono it is very expensive lakini na de gitara graduation itoba process ira chari visa kenda beta graduation tiana bao maybe ke muchiari ro tuthikirite mbuge na mwana na kuona maybe mwana nonere D kana nonere D minus nuize ni kinyago ntu muchiari akaigwa je agukua nkoro muchiari jo wenda kwithiro kimwirate aciari betu ankwenda bera ana babetu ikiewa gikinene mono kuma kimurungu na mwana ore ogwatire D kana D+ kana te B+ and above mwana ore okamutijira uketha kwithiro wina kainya gaku na no kuona self esteem mwana ni titenthi mainly because wari ona agwatire D achore bawe bagwatire ma B+ ni betire ma university no injare mwana ono umuchinchirie maisha omuikitie kuthomera rongo no omuikitie kuthomera nthiguru chaome ukamwira baba kwa mami okwa imbizi ogwatire D lakini nande with Unipass twagwikia Poland twagwikia Cyprus twagwikia Dubai ugeta kuthomera no na mwana oinya self esteem ewe gaitia no tunande akona achiari bakwa inyathirinda agwatire grade nthuku at least bagonchugurikere nyandeta kuthomera rongo na maisha zauza mwana uzaga change from that and you may be surprised mwana oinya ka better than somebody mtori ogwatire kana A- kana B+. Kwa itobu angwerensa aciari betu tushugurikira na bo betu batekeze kuthukira na unturene bodila maybe na nthiguru jairi kuna iriko tudira na Australia the big 4 country that dira chui Australia Canada US na UK each of the big 4 countries chedro the big 4 not they are the most marketable countries in terms of courses ira jitoba thitha ya opportunities ni nyingi mono kinthiguru yu and at the same time icho nthiguru ira chithero chia bit expensive gwikia mwana no to fit ya range to between 2.5 million to 4 million per year alafu to twina nthiguru ingi na ndeza ba Switzerland Netherlands Cyprus Malaysia Hungary Poland iu nthiguru iria fit ya at least a bit itinge imono igintu muchiari ombago afford kwichinya chi less than $1 million per year za Poland which is our newest country ira to on board it but mbere to jokia country na university ino monka one of us our representatives especially director beto no monko omwe eteno one abatwirite tujukirie ni skuru ebo tureta irari twano itwenda gwita tukona ni the kind of facilities ira benacho tukona ora ethera bena other international students na tukona opportunities ira benacho tiari tobeto by internationally ko tutambaire gwikiari twa inene country bere tuthithia research yetu ko Poland is our newest Poland fee our range between 400,000 to
to 600,000 itite mono. It's a very affordable country na country ina opportunity nyingi sana. Kuki muchari uria it's no totegete fee u ni akwina fee cha Kenya tu tema na kithomo kiroko ona na ala Poland utigo compare na kiroko ona naja. Of course ndikuga university chetu achithuki but it's good ko no kuona gukunura mwana mathuganio akethirwa ati kuthuganiria mantu zake ethugane mantu jana uome mwana arikia gwita Poland kwe country muyeza na etawa Schengen visa za country Cyprus oewa a Schengen visa uweza opportunity ya cross all the European countries utegwitwa visenge kwa mwana agakunuka mathuganio ageta many other countries na kidogo inyoke thro ta fondero mu kia Australia ukaigwa mwana ona athiririe degree ewe Poland achitwira njira ciawe ukaigwa thithia masters ewe Australia kwa ukona mwana no murugurire njira nyingi sana na ndine ugwita na kwithirwa kwina kintu cha ku change courses maybe mwana ageta nthiguru jewe Poland akona course itira ndirenda bomba kwithirwa boki chipi nate yes ikwithirwa kwina go change courses na kwithirwa nya kwina go change country go change course either very easy now ugeta you just talk where tuna supervisors they are very supportive where tuna supervisor baku kana lecturers baku no kabera no kwenda change course we organize that we tutethea murito kuona uria ombo change course na go change country is a twina University of Nairobi lakini ina to campus campus Kisii ina campus Meru omba kwithirwa we campus Netherlands lakini main university ya Australia ri wakinya Netherlands tugothoma mwaka jomwe ukabera gwe no kwenda gwita main campus kwa no the change of countries ugeta to the main campus ire another country kwa it is very possible otore mantu ja event boinayo event yetu ntariki akenda mweri jojo akenda next week Tuesday tukethwa tubureterete representative bakuma na ndi nthiguru uchionde bakuma European countries tukethwa twina antu bometa Australia Canada USA bakethwa bejita kwaraniria na aciari betu na arito betu directly nwijo kigo wa mantu za kuma ke musungu engwa muciari netherwa akiona uni ndirariria na musungu na ndite kinya ndirariria nwe na ndo ndiracemania na asungu bo bongwa na ndari abo na bo ibo antu barabe skuru na ibo lecturer na ibo baga interact na murito gwetano kwa wibeje tentariki kenda mwero kenda Tuesday itokubugwa toge ni mono amerobeto aciari ana bwize bwaraniria nabo kenda bwigwa nwizi it's a commitment na akenya ibamenyaire mono kuairwa aciari bakairwa bagatambesa itwonete it has happened in so many places bugatambesa bukira wana betete Australia betete Canada kwa bwize bwaraniria bo directly at least kana muciari amba kwithirwa na confident arafu batwe utegete ki mitandao yetu kana website yetu batwe company itete ngugi for a very long time 26 years I think batwe to the among the oldest consultancy companies cha gwikiaritwa ome kwa kenda bo bithirwa bo again trust ke batwe mono ndenda bwiza bwaraniria na antu bo directly na bwiza bwana nenya na nene betu na directors betu kenda na ndio turetera mwana withdraw kimenya mwana we in safe hands Kiathoki open to everybody entrance free na tukethira turi au Greenwood Mall au food court no tunya ofisi yetu ni au Greenwood Mall ere bukeza na to bukethira boya na antu bakubuga idara tukethira turi but tukethira turi au Greenwood Mall food court ethero is second floor no ofisi yetu na yo first floor ere yes ko bwethira boya na ofisi nya Meru twethira twina ofisi Meru na ingi Nairobi Parklands TRV Center anto 11th floor yes na kiri contact maybe mtu akaenda kwethira akibukinyira kana muciari maybe kana murito kwina kiuria tutroria na maybe na kuigwa na kiuri kiri ugwe agukinyira ate batwike ofisi yetu ya Meru no turingire thimo 0758
333 kana 0723 669 707 oni kinyai oni ngajukia thimu yu na nkamba kwithirwa nkiaraniria nagwa muciari na inya wenda kwizoturiungira office is open na by the way batu tutiriagia utembesa turiagia muciari our consultation is free batu tutiriagia muciari mbesa mbere twambiria kuthithia application ya muritwa njane we kundiscuss monka tuchwe skuru utembesa turiagia mbesa ira twambairia kuria turiagia mbesa thaire twambirite kuthithia application ya skuru na service fee ngiri 20 yake ngiri 20 no service fee iwingi ichi application chonde ukethira wire aga skuru directly ethera ichi visa ukaria embassy directly mbesi uchondo ingi chonde uriaga directly kirio kuriria na ndi batu tembese ingi tuchanja muritwa no yu no to university ira twina chio ni ira twitana ya chongoge na ndi tuona cost yu onto itaki muchari na muritwa no already cost we iguru cost ukaite na re university na kiri maybe kiri antubaria bakuria university hizi intakes chira chija chia Kenya kana maybe nkeja za hizi boga process rantonya January kana aboitikana area ka what happens are intake chia school hizi chira chia a bit different ke cheto ikwetherwa kwina fall semester itherwa around August na September afu ikwetherwa kwina spring semester itherwa ire January na au gatigate maybe around kwe skuri moche chijuka yari twa around May kana April summer time but tichionde but nandi twira muritwa atwe kana muciari mwana amberia process uitugwetia at least mieri ina ekuthiria processes chonde mwana ona skuru ona visa na tuona accommodation na tumumbukira ndege itwetaia at least mieri ina kwa una ndio utarao kwana ethera ndenda mwana kwa atonya September no wamberie at least process uka January ka February kenda withdraw in a time arafu bank statement ira chietawa na embassy kwicho wetawa kuringana na nthiguru kwicho wira wa bank statement withdraw area 6 months kwa tukwa na bando no need time kwa inge chithero chicha 4 months kwa inge chithero chicha 2 weeks kwa witwenda muciari erewa processes iga take between 4 to 6 months utwe kanya kenda process wita the higher the better na nditugeja muciari uri kwenda thai mwana weta maybe January thai abati kwithirwa ambirite process ukeza kwithirwa tirambiri sasa wano tunoto mucwire school ira geta semester ya May April kana na ndete September na ndine ugukarau mbere turikia magin kwenda muno ithiro kiaranirie na muritwa kana muciari muno ana baria betharo bakiona grade ichi ande kidogo no ntu muciari na ithiro akiluzu muciari akona murito we uju na ndi akwa mwana ntura antu jabo wenda kwithiro kibera tena nyame biaritwa maybe nije kwina mtu thirire form 4 na arenja mwanka tha izi atezire kinyara umwe some guidance maybe etenwari ya muciari bone na tepaka atethania na ndi kire aritwa betu baria ukona no gwatira grade thuku it is not the end of the journey maisha zana ora mtu atiendaira na ora acithithairia na inya batu kuona asa atwikasite monka mtu akinya wakinya kwa ndira aritwa betu ukethura no gwatire grade thuku na wona ugwa maisha zaku za kuthira iza waranirie na batwi tilazima inya withirwa atukwenda ogwikia na nthiguru ucia tuciaome we also give guidance era tu general guidance kwira murito kaluso amberi aza wethirwa muciari oku ate capable no tukwe aciari bamwe ogu waranairia noe ukona muciari na wendo mono bogwikia mwana ende ate kumba ituba advice ana ara bomba gwita na bagatetheka no kwerewa na ndi muritwa neze twaranirie noe aga no twari tuparwenge nande ana betu thayo no kona baratonyere mono ki drugs na we know comfort zone nchobi into zabiu neze twaranirie no na tumwire baba wetu ka mami getu eta Dubai itothomenya miaka iri cionere nguge ku Dubai nande tubatetherio na mathuganio na kwereano na tugerio kwa rina ciari imbona ciari baba ngi bakiza na ritwa bao na ana bao ofisine no kona mwana ya bit resistant na uni ora tubera by the way tutendete over force ukaro force mwana okukuthithe gintu nonto nare anthiguru iri very strict tiza na Kenya antu bena ka freedom nare mwana ageta akathithe gintu gikithuku achoka worio
na acokerwe ni uu mwana uu inyabukagerio mwita ome kairi ikethirwa ithina kwa itwira aciari itwaririe mwana o pole pole kaba inya tujukie mwaka jumwe tukiarairia mwana uu twikererio mwoneria uu na uu na uu tukaikinya sore bawe akona ai amba ithe musororo kwa na aretire kaba inya take time lakini untukwira mwana uu aka make decision wengo nkwenda gwita iro twenda na ndi twitaniria no ntu mwana uu ageta na ari akengwa withero wizina ndi unipass no unipass tinya mwana mono unipass eturetere murito muthuku akwiza gutonyanga nana akwingwa na ndi agucoka Kenya na tutendete mantu jau kiuria kingi kieja akirine kwa maybe muciari akaria mwana akaigwa kimwira ntikuigwa bwega nuje muciari no maka a bit far how does that kana manjege medical coverage either part of the nini? Yes, it's part of the fee ya kara ikwethera kwina a very good medical scheme ya ritwa barabeta na unde guruchonthira twitacho ngugi ituteka kia okay kwe instance mwana omba gweta akagwatwa hizi magonjwa kubwa hiyo kwira iko need mwana a lot of medical care kwe instances tumba kuona mwana akuremerwa mono ena aria tuka opt mwana nambe achoke lakini mwana ono ntu akabu at the end of the day atudifaga tia skuru wethira tuno tudifaenya mwaka jomwe mwana akambochoka maybe akathira but anyway tiba wengi bachoka no to the best medical care in awiri na ndio chokete mwana Kenya na maybe best medical Kenya in nini na arere kwa baraba ingi to recommend abathithirwa medical care now mwana enderete na shughuli ciawe we've not had very any issue so far na kwithirwa ya kwajwa or anything but itushughulika twenda muciari ethirwa comfortable na muciari yake office neto agatwira oni mwana okwembira ngaona ongona we follow up to the latter no monka tumenya au mwana omwira ima na ndi tutume antu betu representative betu barabe nao tuteni bu tutagera moditone ati akari moditone thero kazi itwe na iko sibitari etha na rara gwita sibitari umimbi uchi skuru na ethero atabwa na iko another school sibitari kana another intojumo na we kithinya pia serious mono yora tu mwana nyari mwethero ugitu nyina na kuigwa gucokanza but na ndio tegaya ticket we mwana kwenda ucokanza ari rwa kwingirima kana tano kairi kenda ucokanza utikona it's a bit expensive ke muciari itubara iria mono beno kenda bethro be comfortable na itubaeza a lot of guidance mwana ethirwe comfortable thank you Magino ntuba kuona kanya na kweja kwarere na mumiru na ingwitikia bakeza event yu na ikinya mtu akirukirite Greenwood no atonye akethirwa akiuria biuru no kethirwa kimuchokeria. Thank you very much na nikuga bwega sana wewe TV na ntuba guto opportunity yu itubeterete mono ibeje twaranirie na tugatetheka tutetheka na kamumiru bwega sana mutegeri wa Weru TV na mbere tutho tugita kinya break kurikania nagwe wako ikurukira aria Greenwood au mall kwina kinya Naivas nombe kwithirwo gitonya antu au kethirwo kigura mutujwa nkima Nice extra premium ukenda gwika order na uringe 0729 661 667 ni mutujwa kuruga nkima Nthongi nkima ina shamanki meko ya na mpwe na benya kinya musherejwa grade 1 nyo kurukira ara Nice digital city bitete Nairobi ne stopover Nthongi antu wina ngari kiumbe kana matatu antu ara nombe kwithirwo kire Nairobi Nthongi ukaranyaga kima kau kana Nice kana mucherejo Muthongi na nkurukio kethirwo no kaga safari no kethiro nyogi tegerwa ngari no tobe na service be njero be na maguta ja Shell antware na manto enija Mathongi customer service nayo tutearairie mono no ntu uria top notch na ningine ana betu baguita ngugi antware tigira njago waku no kwithiro kiania mutujwa nkima Nice extra premium tukiuga Nice na Nice katombe koza tukirikirie mutegeri wa Weru TV tukwarairie mantege Unipass kenda ningi ethira we na mushiari kana we ketha we mushiari na we na kiure kana mbuga muritwa kinyokurukirite town nombe kwithirwo gitonyara Greenwood Mall first floor umbe kwithirwo kiaraniria na Taramba Unipass bombe kwithirwa ebe gutetheria kuthomera ome ya Kenya. Thank you so much angu chokirutira rungi mubango ja kugukia jogeta na mbere.